Juan-juan mo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini ke kelengan nami marang idi kepeh merbekas. Bersampang dekat merlolo ate ngodiri, buiding kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. I kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang mak dengku pesakat kami sukuten keluahan en, mersodip mo kita asa dak tong idengani tendi perbadiai kita. Ali bapa nami si permase ate. Pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, ibagasan tendim simbadia idi, ibas sukutan enda. Amen. Renungan tasi darien, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, percaya bak mengkepercayai. Si bagian didok lapihan simbadia, imosi tersurat ibas sada Musa bindu 19, ayat sada soh ayat 20 sibah. Jananat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat pesipulu pitu kan si mendok. Nggo kesai, idok kan sada kalak malaikat imo. Lojang mo kene, peluah kene mo kesahdene. Ulang tumuli kene mi podi, jana ulang ke mengadi ilembengi. Mideleng mo kene perus, asa ulang mate kene. Bapak inang deket kita Karinana. Karina kalak Kristen tentu nango mendokkan dirina, percaya mendahi Tuhan. Tapi, oda Karinana kalak Kristen, geut mengkepercayai Tuhan. Percaya mendahi Tuhan oda ngo sada pemain khusus. Setanipe percaya mendahi Yesus. Boy kita idah i Markus bindu sada ayat 22, deket bindu telu ayat 10. Kuso-kuso si perluna, sila kota kuso mendahi kita. Imo, nggongo kita mengkepercayai Tuhan. Idimo kuso-kuso simbelgah kalon, ibas keluarga silot, ibas cerita sita ayaki endah. Pikan masa si mende, odalot masalah, karina ibagasan kenggeluhenta merdalan deket merandal. Jadi murah kalon ngo kita mengatakan kepercayaan ta, percaya kita mendahi Tuhan. Tapi, tikan lot si masa ibagasan kenggeluhan ta si oda sesuai rembang mi harapan ta. Isi di mau kepercayaan ta, ioji. Pelin mendahi Tuhan sambing ngo kita percaya. Barang pe boy ngo kita mengkepercayai Tuhan. Ibagasan si masa perukilan idi, gati ngo kita geut menulusi dalan ta sendiri, deket odane mengkeperusi mendahi Tuhan. Tose bages ini baing pertua ibages ni silot, deket nahan ibaing duka-dukat lot mamo. Belipe bagi, patin ni Tuhan enggongo tangkas ibetoh, tapi pertua ibages ni silot, oda boy mengkepercayai Tuhan. Si memaing cedana kalon imo, oda boy kita mengkepercayai Tuhan, gatingo memaing geluh tamakin oda seloh, makin ceda. Abraham dekat Lot, bengket tarap kutana rebaken, tapi oda dos sohmi perpodi. Sisada terpasu-pasu, sisada nain dersah, kumerna keluarga ni silot, oda boy mengkepercayai Tuhan. Mersodip mo kita. Ale Tuhan sikutandai kami iwagasan Kristus, percaya ngo kami dekat mengkepercayai ko, pergegohi mo kami, asa boy mengkepercayai kono, ibagasan Karina si masa ibas ngelunami. Amin. Bagi mo renungan tasi darien, ulang lupa ki subscribe, like, janah ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkiteken kita Karinana enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo, si masuk-masuk kita Karinana, juah-juah mau banta. Shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB.
dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.